Tarang mali buzgari daninga tius. Oh. Ala wala skini buzgala ta dabi na kamashas basuni wadda. To arar tulin. Oka na khaningir na da. Anna milku. Tu da ballu karobar se da karobari zyada nahi kamai sas mel ta saudagar satta ka ek. Nema ilum na hai, nema kana hai. Hao. ऐसा पाव गिरास बहा के भज्जा का उम्रस के माल वज कर उसका तनुस. खत्तन उठ उम्र से कि उसका खलीक Hao. हो Akas paisa much कर उसगुड़ा. खत्तन उठ बस अल्लाह चौकनी Da bas zakat makat tesa. हो Walla barkat kere da inshallah wadira walla aja ka sala dekne. अल्लाह अल्लाह है Hao na e mari sassa kantana. Vindi rati saka andun jugati drenga ke metlast wala hajja ina ide. अल्लाह Mas mashhur masso sir. अल्लाह का Khuda bas bingu sona na. Kadir Mari. Ao deras binta. Kadir Bash. Kadir bash mari. Kadir Allah ne daro akhir. Kadano de Saudi Arab na Badshah Khwaif Emir Hajj kar feta. Ao Saudi Arabia badshah khwaif eta. Mama mel zyada tore no set to tano sante. सली पसीतों का रसिंग कप पर था Het cha baaz asul shararatun se. हाँ थो Da mel sharif ho sadar se. हाँ अब्बा हाँ Na masha het lagegi ya mel. हेट लगी तो ननादा मशना अफजा सिंधना मिलू Ni da saranga baninga tius. हन्नाडे की उराना वो दे वो रोडना है मुना Asal ra jagna asal. असले तो क्रोदिन जो To kana sof mashhuri baz. Khabar hai ne? आओ अब्बा El roden jo आओ Rodin ante par. ante parata. पारा रोदिन जो ही नहीं हलो ही नहीं चोई Khuda bas band tak parat roden jo. Rodin jo dade ki da ara waqt siyai ki da der wa Chikiskung da yan ke Badshah sa saka? Badshah De to jang tas. jab deng drasak Hindustan na Badshah to Hao. Afghanistan bhai der goriya sa ya dad Ha. da वापस da का गुड़ा मातमी यो पुच्छा का सस वापस अफगानिस्तान हिनिंग की Hao. नाड़ी ससक नाड़ी ना पिनसक रोदी Niadi na pin. नाड़ी ना पिन Hao. बड़ा वो मुहाय तो पेशतमा पैदा मातमी यन करे नु संसे की बेनानु सवाई पैदा उनो शिकिस को हिंदुस्तान Hao. तासा वापस का वो पर अफगानिस्तान आई Hao. गुड़ा नाड़ी पे हकस उना नाड़ी तकरीबन छुनारी नरीना रे दा नरीना ना ने तो जंग दी शरीक मरो छुनाग भी जंग की शरीक मरो Hao. और वो छुट्टा ना वे जाना नाड़ी करे भी छोरा पैदा करे वो भी जंग टी शरीक मर Wah wah. नीदा का मायन के मातमी लिबास बेना न सिंगटी न अफगानिस्तान हंदा का वापस मर पदा ही न जंग करे Ha 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 ha. पदा गुड़ा खान कलाती तो मदद करे ने खान कला ना फौज में सुने पदा ही ना ने दो हंदा नाड़ी ना गैरत ना गैरत सुने तो वापस इना ने जंग फतह कहनी Sai. गुड़ा बस सुने हंदा एरिया हंदा नाड़ी थी बच्चे सुने गुड़ा नाड़ी ना पिना दास का दा हंदा जो हो इलाका मशहूर है Yani niadi na bahaduri na wajagan. बहादुरी ना वजह दा इनाम Mama urak. Tarikhati andono kei kauma ko ufta zameen ko bahaduri nishan te suno andono tarikhas. जी हाँ O zameen milanu ta. Kachiti ne na birawi ko zameen ko nera. Anda bahaduri na wajagan. दा नाड़ी ना पिना हंदा जो है तक मुस जो उसमें सुने बाग में सुने हंदा हाँ। वो हंदा खतना है ना वो रोदी नाड़ी ना पिना खानु तो रोदी जो दादा सा मुल्क नुमाई केक तो Da गोरा basunu na picnic kasi adare. हाँ Nampan chakkaras khale ne pen hala walne ki ni as numa no as roden aratum basunus khuzdara. कनी दा दह दुआन से साल Anda khuzar rengre. Anda karobar ne buzgale. अन्ना तो छुना खुआन नहीं रो बस अन्ना शुक्र Khwani fisata. आओ Aw nidaft sambale sa. आओ Atto buzgalne अन्ना milk. अन्ना दो Hech kattu milk kattu. अन्ना Sadas maror. आहा बस हाँ। हम सीचे Mama tafta sambaling mari mushkil asani. हाँ Sambaling ta mari. नंकी तो इचड़ा सब हार की न था Paat kune sa chawjon. आओ Antan paatati kune sa. पाठना खस की Antan jodi sa. ओ जोड़ो को दा सा गप्पा घिना और मुस्तना जमाना Ha malav da kungure ka paat hedag mazbuta so khasi kungure ओ ka. मुस्तना गप्पा दा सा Si kungure ka. ओ मुस्तना सरावानी में सब दा सिंध ना रिड्डी में छो हाँ Ready wa? आओ लाते रिड्डी पर Mama ready anta ke tor saravani to bes nana jhalavani wala penas marek. Maide jhalavani tor na. नो Yana da jwani da faide. कुल रिज़्क़ हो मरी Ha mama? Ara faide. Oh. Para faide. सरावानी भी असेरा में Ha mama? जी Yani mix hono. आओ Wah mama wa bas Allah karo haja Allah darune. आमीन Gura nan ki duas ke sede. आमीन आमीन Khuda bes sir da
ننا بلوچستان نہ کرے اندہ ایپا مالداری پیشہ زیادہ بالکل او ننا سر تقریباً پورے باوغا پیرا کل انا مالداری بلو مسن او نا او پہلی چو روزگار متنی ہاں روزگار کھنا مسن مالداری مسن زمینداری اوٹومیٹک باز کم مسن زیادہ مالداری مسن او مالداری افتا گزر بسر مسن اور افت تقریباً مال اندپا افتا نقدنگا پیسہ مسن تو داسا ننا علاقے زمین تا شیف بورزے دیرنا بھی کمی ہے نام خیال مخلوق زمینداری کے یا مالداری کے تقریباً ناندا دیتا ہنگنا واڑا ڈولا داسا دا بازنگا بورنگا لگانو مشنگا لگانو زمین سری سنو داسا مخلوق دوبارہ واللہ مالداری نا طرفہ بنی گئی اسی کہ تم زمینداری شروع کرے ناکام مسو داسا واللہ مالداری کے بنی گئی تو انتے کہ دا علاقہ مالداری کے بہت مناسب ہے جی ہو اور داڑے انگریزم بس دا وزٹ کرے سس تجزیہ کرے سس جی کہ دا علاقہ مالداری کی فٹ ہے جی ہو تو تقریباً دا تھی او خسو یعنی خرچ افق او خسو خواری بھی افق ایسی بندگا تقریباً 100 میٹ ٹوننگ کیک واقعی اور افت تقریباً پارے کا اور تنا اچھا خاصا گزار بسر اتنا بھی کیک داسا دا ماما ہے اور کماش ہے لیکن وام دا سنبھالیں گے تینا مالداری ہے اور پیسہ کمائیں گے اور اتنا سنبھالے بتا کا نماز کی نا جیو ماما اور تقریباً ایسا ہندا مہارونا رزق کے کنگنی ہلالا ہاو ہیل کرے داسا آرام مزہ کیک داسا تقریباً وہ دینی حقس پین کارم دندہ تیسو دے ہچو کارم دندہ پسند برو فنا مالداری ہاو ماما صحیح پارا ہاں ہاں بے شک اچھا صوبہ آٹا پیش تنگی سورا کا بیس تمینا ہفتہ ہشتا آٹا ہفتہ ہشتا تو گوڑا والا آٹا اورا کا کاسا ہمیں دی اندر دے اندر انتے پارا دے دیگرا دیگا جے شان نمازا پین گوڑا دم دریں سا گوڑا ٹیٹو خاچیں گے اس کے شامنا تو بہن کر مری بابا ہاں دم دریں سا ابو ہاں نکدر دا کارے میں شوکت کرنے گے جو مجبوریا تو انا بچڑا تا خاطران بھی بس بلو معرف نے بھلا کے دادی نی ماشاءاللہ اور سنبھالیں گے ٹیوس اور یہ برام کریں نو سنت کس کو لپڑا بابا او اللہ خیر کے اللہ خیر ٹھیک پین ٹائٹ جوڑ زیادہ راڑے دیس خوافی ستا مشتا دیس ستا میدان تیٹ ہناڑی ہنا دا ملک مشتا دپی ستا او حلوائی نمشو دے ایمون ڈرا کیلے ساسول آپک دپنو ازول دپی سونگی ہاں ٹھیک ملاقات مستو نے خوشی مس ماما منتوار نے باز شکریہ ہمارے دوستا پاس مارے با کیس پاستا ہاں بات ہو ازول بہائی کری با کب پیسا انا چھا تمانی بیم برا دا اچھا چھا شوکٹ کنی سیو شیر چاہے مڑی کنی اینو پاگا دا مالو پارٹی خند کرے رہا خسی کرے رہا سی کشا رہا دا چاہ کے رہتا ہاں ماما وہ دا سے چھٹا رہا کہ خدا بش صاحب سونی وڈا سائیڈ وڈا ٹی انت مخلوق نا زیادہ تر ذریعہ معاشن تھے زیادہ تر ذریعہ معاش زمینداری ہے مگر راسا تقریباً زمین کو دیکھ سڑی سٹو تو دیکھن تک سلیز وجن تھے وجہ دادے کی بورنگ آگواز لگا تو بورنگ آتے اور وہ کا علاوہ دیتا سڑوں کو ڈیم افق مستنا بلو بند تفے رکھا بندہ فرما سو رکھا دا مشینری لگا دا بندہ دیکھولے کھنڈ لار دی کنار زائے میں رس وہ خسو پھر از مرے دیکار جلتے تو زائے میں کوئی دیتے ذخیرہ کر کو جو تورو کو جاگف اچھا اندہ وجہ راسا تقریباً دی کرے شیفنا آرے کو خشک منی بالکل زمینداری سے ننا علاقہ ٹی تو اڈبا سلنگ گٹی نہیں سن تو اوڑے بھاز زمینداری ہے اور بھاز بور لگو کے بلا انو پاگا دا سولر پلیٹا کو ارا تو دے تو دیر فضول چلے کے جی ہو دیر آخر خزانہ سے وہ بھی کھوٹو جی ہو ضرورت نہ مطابق کر استعمال کرتے ٹھیک ہے غیر ضروری بھی دیکھنے نہ چلیں گے ٹیو دادا ہمو ایریا دیتی نن تقریباً مسلی زمینداری کرے تکھد 1993 تھی جی دی کو 30 فٹ آسو داسا وہ 300 350 آئی بھی دانا مطلب دادے کہ دا خزانہ نہ دو ایننگ ٹھی نا داسا ایبا برو کا وقت نا مسئلہ کلن بلا دیر نہ مرو کلن دیر نہ اگر نہ احساس مطلب دیر نہ شکرانی کریں صحیح استعمال کرتا ونتا ہاں ڈیم جوڑ ماتا ڈیم تفتا ہوا تقریباً ڈیم آتی دیر نہ اسٹور ماتا ہو ذخیرہ ماتا ہو تو پدا نہ تقریباً بلو پریشانی ہمارے نہ علاقہ آتی کی واہ تو دا سانت احتیاط کرو یہ گوڑا زمین احتیاط اندائی کرو یہ کہ دا شمسی ارا خلنگٹی نو دافتی فضول چل رفس صحیح بالکل ارا وقتا ضرورت مارے موٹے ما اسٹارٹ کیتا اراٹے مسا ضرورت ما فوفتی بند کیر بالکل ارٹمی کو بور نازیہ بور اندم بور خلنگٹی نے مخلوق کسی زمین ہے 4-5 بور خلنگٹی زیادہ بور خل پر سخص وفتا تقریباً ضرورت سے ہمو خص بورس خلیر ٹھیک ہے
اور اوڑا تقریباً تینا تقریباً روزگاری پیدا کر زمینداری کر ہاو اور ریٹمی کو ارے تقریباً ادا بلا بلا بندہ کو دافتا کھنڈ آتے تا پھر دافتا خیر آبادی لے پہ دیر توری اچھا دیرتا والا کھنڈ کے کا فضول کا جھلتیٹ کا پورے پورا لی جلائی کا ہے کہ دانگی پینٹنگ کار فضول جو او ہو ہچو تقریباً ہوتا دیتے سے تو ایلو اندنو فصل کیر کرا دیر کم کنک آو مثلا نورا فصل آکو دیر کم کنی رہا اوڑے مکئی ہے آو مکئی کم دیر کونے دا کپاس ہے کپاس کم کنک ہاں اور کا علاوہ خول میں صحیح ہے دا کم کونے دا سا دا پل اور سبزی موزی دا کلا زیادہ دیر کونے رہا آو ٹماٹر بھی زیادہ کنک دیر ٹماٹر بھی زیادہ کونے پل بھی زیادہ دیر کونے آو اللہ وقت سے فائدہ مرے مگر زیادہ تقریباً نقصان تقریباً فائدہ خمفت دا دیرانہ نقصان ایلو دا درخت کے رے زیتون پائے کم دیر کنک آو او بھی باز فائدہ مند ہوندہ سے انہا تیل باز قیمتی ہے تیل کا اور وڈٹی دا گڑا مرک وڈنا تقریباً موسم موڑ کے باز اور دا پورا خزارٹی دا زیتون مرک باید دا زیتونی بھی پروموٹ کر خلیر دا تقریباً ننا علاقہ ٹی صدار اختر میر شفیق الرحمن دا بلو بلو با خلقنو کامیاب ہو ہاں کامیاب ہو تو بلا بندہ کرا خلقنو چونکہ مخلوق خریتا باید افتے فالو کر ہمون کر تاکہ فائدہ مری افتے ظاہر ماہرہ بندہ کا تو ملانو خبر تمانی تھا کہ بھائی دا درخت تاک کرے ننا علاقے کے مناسب ہو جی ہاں اور انوائرمنٹ نا ماحول نا مطابق تخیرہ جی ہاں تو باید ہمو درخت آتے خلیر جی ہاں ننا علاقہ ٹی خط تقریباً زیتون ارے باز کامیاب ہے ایلو دا ننا علاقہ ٹی انار انگور بھی مرک انار انگور مرے دا کامیاب او نا او بس سال را سالہ پہ زیری بار یہ پا برو کننا وقت کرے انتنا زیتون ہے زیتون خط زیتون ہے اگر داتے خلیر تو دانا تیل باز قیمتی ہے اور دیر کم کنک اگر خشک سالی مسک برداشت بھی کے کھس پک چھٹی پک جی ہاں ٹھیک ہے اندہ ہے تقریباً کلنا زیادہ کامیاب ننا علاقہ ٹی وڈ ٹی ارے وڈ مرے ضلع خوشدار مرے پورا خوشدار باغبانہ مرے دافتے ٹی دا خط زیتون کامیاب ہے تو بعض قیمتی ونو عید کرے سنو ماشاءاللہ نم بھی مال زمینداری کرنو رے مالداری تو بھی نمو آوازتا کی مسونے تو بائدے بینو کا بینگو کہ ہمو فصلات کیر کے ارا ننا ماحول تو مطابق تخیرہ دیر کم کنے رہا ہمو رخت خلیر کے رہا دیر کم کنے فروٹ سے قیمتی ہو اور مالداری کے ہر جگہ ننا کھیرے علاقہ نا بالکل دا سے ہمیں ذریعہ انکم سے تو دادے بھی بائدے ننا مخلوق اختیار کے ننا تقریباً دادے کے ارگ ننا زمیندار کو آو زمینداری کے رکھ تو اوفتے کی مال بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اوفتے کے اندر پاک کے مال بینک بیلنس ہے بالکل داسا تقریباً 10 میل تورر ہاں 10 میلانو 5 میل تک خرچ ٹین کرے خلکور اوفتان ہوتے ہیں کہ یوریا بھی النگ کے رہتے ہیں خلکے بھی چلفنگ کے رہا اور ایڈو 5 میل اوفتان اور زمین آگے رہے ہمو خوراک بھی تیار مرک میلتے تیار مرک اوفت بیس کا شیر بوچس کا شیر تیار میلتے تیرا اور میلتا بھی تقریباً بچے رہا ان کے ود دے رہا ٹکے رہا زیادہ مرے رہا اور اوفتان تقریباً روزگار بھی صحیح ہے بالکل بالکل واللہ عید دونے کے فرض کندونو فصل مرک دن گوبی ٹماٹر قیمت کب پسا واللہ نہ میلتے نہ تیرتا میلت فزور مرے رہا میش فزور مرے اگے قیمت کرے دیتا مارکیٹ سودا کرتا ہاں تا بعض مطلب جوان ہو اسی طریقے سے اختیار کریں گا میشتر ہیٹر خلاص میں یعنی ننا تقریباً وڈٹی مثل مشہور ہے اگر کسس بزغری کیک تو وہ سے خلاص ڈھگی اس گوسالستین تو تفے وجن تھے وجہ اندازے کہ نقصان کرے تیرا ڈھگی بہا کی تیرا وامتی تھے واہ واہ اگر نقصان کرتا پاٹے تک کونے کل پاٹے تک کونے خسی خاصون دا جوانو صافو پاٹ کونے اگر نقصان کرے وہ بہا کی تیرا قرضہ تیری تک فائدہ کرے وہ نا مال توریک مطلب بیچو نقصان افدا مالداری تھی اور زمینداری تھی اگر بنا اکلان کارے ملے تو اکلان کارے ملے مالدار برحال دیر کے کلن ہے دیر ہے سوچ سمجھٹ استعمال مری اور زیادہ فصل فنگی آتا اور دیر کم استعمال مری ٹھیک ہے بعض منتوار خدا بس سے اپنے ملاقات مس علا والا جوان اللہ خوش ٹھیک ہے بعض شکریہ تقریباً